Thaidzo dzine dza kwama presidennde Vho Ramaphosa dzinga dzi tshekule na u fhela. U pyashiwa ha dzhenwa bulasini yawe ya phalaphala zwo dovha hafhu zwa vusa iṅwe khaedu ya zwa milayo na polotiki. Murangaphanda wa EFF vha kha ḓivha na vhuṅwe vhutanzi vhunzhi vhune ha sumba uri presidennde vha kwamea kha mulandu wa u ḓikuvhanganyela lupfumo nga nḓila isi yone na u pfuka milayo wa muthelo. I want to warn a president because there is more. There is more. There is more where money is counted in the plane. There is more where money in dollars with faces of people is counted in the plane. Let them continue to push phrase. There is more that these people have been doing in this country, bringing money illegally, engaged in money laundering, in illicit financial flows without being held accountable. Lihoro la EFF lo swikisa mbudziso phalamendeni dzine presidennde vha tea u vhona dzi fhindula kha maḓuvha 10 a ḓaho. Mbudziso idzo dzi katela uri ndi masheleni a vhugai o tswaho na uri vha bule arali hu na huṅwe fhethu he presidennde vha vhulunga hone masheleni. Zwi tshi ya phanḓa, presidennde vha nga livhana na khaedu ya musi vha tshi u amba phalamendeni he vha lihoro la EFF vha tsivhudza uri vha ḓo fara presidennde nga nḓila ye vha fara ngayo Vho Zuma. We will treat him the same way we have treated Zuma. He must leave the office with immediate effect because he has not respected his oath of office. Everywhere and anywhere where we find Ramaphosa or we see Ramaphosa and we have an opportunity to stop him from speaking in the name of South Africa, we will do so. We call upon all the fighters and the ground forces to start treating Ramaphosa as such. We will start on Thursday and it will be wire until he let go of that office. That office must be occupied by a man of integrity, not a hypocrite, not a man with double personalities. In front of cameras, he's something else, and behind cameras, he's buying silence of girls not to speak. We will not allow that. Vho Ramaphosa vha nga livhana na khaedu musi vha tshi ṋetshedza mugaganyagwama wa presidennde nga ḽavhuṋa hune vha lihoro la EFF vha khou ita nzudzanyo dza u thithisa tshipitshi itsho.